o tsa Batswana ka gore ga gongwe ke batla ba emela gore go teleno le tempilwe. Ora ke dikgang go wena mo BTV News amagalatsana kwa bongwe ha re di simola re lebe pele dithogo. Maloko a mokgatlho wa Letlhabile Southern Young Farmers ba kgolelwa seabe sa bone mo go jeseng lefatshe la Botswana. Puso e tsweletse ka go tsaya megopolo mo setšhabeng e ka thusang go tlhabolola lefatshe leno. Fa Lazarus To go tswa kwa Kenya e le ene mofenyi wa 2025 Daiko Gaborone Marathon. Motho ang kamagalana ke one Rabanteng Kalakachane ke matshepiso sekolo o rana dikgantse ka puo ya diatla mesiti ke gakwa o tla go le retsetsa metshameko. Ha re simolla motshwarela tona wa lephata la lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o lebogetse seabe sa balemi ba banana ba mokgatlho wa Letlhabile Southern Young Farmers Association go inakanya le temo ya komelelo a re se ke bobelokgale jo bo tlhokanang le kemonokeng go tokahatsa mahama o motshwarela tona o ne a bua kwa masimong a Kadue gaufi le toropo ya Jwaneng kwa letsatsing la go abelana dikitso mo go tokahatseng temo a re utlwa Emmanuel Rapoa. Mahama wa temo ga o bonolo go tlhelele ka o tlhoka madi a mantsi go goroga mo seelong sa bogwebi jo bo bonalang. Sengwe gape ke go ikaega ka pula e amiwang thata ke phetogo ya loapi. Fela banana ba bone ba ikitaya dihuba gore ba beela fa thoko dithutego tsa bone tse di farologaneng go inakanya le temo. I'm deeply inspired by the determination of our young people. Ke itumelela thata maikaelelo a banana ba Letlhabile go itlhophela mahama wa temo se le thotloetso ya ga tautona. Maiteko a bone a tsepame gore lentswa ise go le sentle fela e botlhokwa mo itsholelong ya lefatshe leno. Recognizing that agriculture, though often underdeveloped, has always been vital to our nation's economy. And ga go motho go betso go bona banana ba lekana le rona ba sa ditoropong ba sa go batla ditiro ba ineeletse go nna mo sekgweng go supa gore gone sengwe se teng botshelo bo teng bo ka tswa mo sekgweng ha re ira dilo sentle ebile re itlamile ka tokolo tsa terna le ona re le banana mme ha nka be re le rena le lehatsi re khobokane go go gongwe hela ne re ka godisana ne re ka jesa lehatsi. Banana ba mokgatlho ba 25 mme ba kgonne go le madi a kere di le 180 mo masimong a Kadue a nang le seabe se se go godimo go jesa lefatshe leno. Fela mo lenyoreng la bone la go atolosa temo mabamogolo ke lefatshe. Nna ke itse ha ba ka le bang teng ha ba ka akanya ba tlo go mpotsa ba ire lefatshe la teng le teng le ka go musika ke batla ba ema ba ikemela ka dinao ke kopa bana ba ba kontle le bone mane o tsa dilong le kgona go ira temo ya busetsa bona nka bana ba le go ba tswang teng a go seke ga hela a dithuto tse di aname le lefatshe lotlhe kana le kgaolo yone ya rona ya John Mabutsane a re ikwetseng gore land tenure ye re e fam ba e leng gore ba na le keletso ya go lema e netelele e se ka nna khutshwanyane hela. Monongwaga ke monyenyo fela mo baleming ka ntlha ya go phophoma ga dijwalo mo masimong mme ba solofetse thobo e se phetsa fa phefo e ka seke ya tlhaba ka bonako. Emmanuel Rapoa, BTV News, Masimo a Kadue. Tona ofisi ya Gatautona Moeti Mohasa a re baeteledipele ba dikgaolo ba tshwanetse ba le ba thata ditlhabololo tse di ka tlhokegang mo dikgaolong ha ba tswa ka lenaneo la ditlhabololo tse e leng gore ka re mo isagong tsa hetola matshelo a banni. Mohasa o buile se jaaka a buisa bagolwane ba maphata puso kwa gantsi le boeteledipele jwa Charles Hill a re utlwele sego mokwaisi.
Tona Mhasa a re le fa e ne a re ba tsa puso ba fitlhela gona lenaneo le ne le dirilwe ke phathi e neng ntse e busa ba bone go tshwanna gore lenaneo le sekasekwe le bo le hetolwe ga go tlhokagalang teng ka ba dumela fa mananeo mangwe a beile lefatshe leno ga le leng teng mo sebakeng seno mme gape go na le mananeo a na le seabe se segolo gore lefatshe leno le bo le ise le itlhotlhere khumanego gotlhelele segolobogolo mo matshelong a batho. Since 1966, Rental National Development Plan, Renale Tebele Pele, Renale Jingwedielo, le mananeo a ra ipeelang re le puso. Wa otlhe a re tisitse a re leng teng. A tile ka dingwe tse dinte, a tile ka dikgwetho, a tile ka dingwe tse di bosula. Ngwa tse di bosula ke le tlhokola ditiro. There has to be a change in terms of how we plan. It's not going to be business as usual. Re teka ngwao e leng gore ba rotlhe we will subscribe to it. Kana ngwao means a collection of attitudes, a collection of beliefs, a collection of behaviors, a collection of any other things that re dumelang gore ha re ka gamolela mo go sone go a pele go a go nna motlhogo. Hela jaaka tonana ka ile bangwe ba tsena phutego ba ne ba ka ditlhabololo di ka bonna hela ga ba eteledipele ba ka kgaoganya ditlamelo go ralla kgaolo eno ntle le go gogela kobo ntlha e le nngwe. So nna ne ke kopela gore ya ka no suggest a re boela re go di districting tsa rona re go dira di submission re be di present gongwe re kope one-on-one courtesy calls re le di council re submit di tsa rona ra tshwaragana ya ka ne ke tlo bua rana motho mongwe hela tshwetso e pire tsayang ya nna tshwetso e le gore e ka berekela batho ba lefatshe le lotlhe le re le eteletseng pele go ka nna molemo mo ngwane kana sengwe se leng gore se botlhokwa thata mo tsamaisong ya puso ke go tsamaisa le bodiredi jo e leng gore go bo dumalana le wena ba na le kutišišo mo go se weletsang go se dira mme yone kutišišo re ka dira jang gore gongwe re tere baakanye go dilo di le mmalwa tse re ka di dirang tona dingwe tsa tsone ke go thodumela mo bodireding jo gongwe sa leng bo direla mo dikgaolong tse di rileng ka lobaka lo lele. You can imagine jaanong gongwe gantsi district gongwe ba tla go tsena in that line ya go strike gongwe ke ha se ka ya gore how will this going to infect kana gore gore ra hela re share a white elephant our facilities are dirisiwa but instead let's equip what is there. Tolelo ke gore go tsweng ha ba eteledipele ba batla kopana ba buisane mme ba tswa ka mananeo a tsepameng a tla fetola matshelo a batho ba kgaolo ya gantsi le Charles Hill ka bophara le sego mokwaisi BTV News gantsi. Ba gona ba lephata la diphologolo kwa Chobe ba re dinare tse pedi tse dintseng di tsentsa le suka kwa motseng wa KwaZulu di bonwe di bile di bolailwe go ya ka mogolwane mo lephateng leo ga one nkganetsang dinare tseo di bolailwe ka la matlhatso bosigo ra ga beke lephata leo le ntse le mo patlong ya tsone a re utlwe ke a leboga ole ka pego letsholo la go senka dinare tse dintseng di thokisa banni ba KwaZulu boroko le letse le ategile jaaka dinare tse pedi di ne tsa hulwa tsa botsa bolawa mo letsatsing la Maabane. Mo letsatsing la Maabane ke ka supegela gore two were eliminated mo lehelo lonele mme di ne di eliminatilwe jalo ka lebaka la gore ne di le mo in the premises ya monga lapa lone leo therefore they were posing threat mo botshelong ja ena monga ja ratakana le ba ba dikologileng go nna le ene le mo nakong ya bosigo tota a tiragalo e diragala around 9. Lephata le tswelela le re mo malatsing a supa a hitileng ba amogetse dipego di le 4 tsa batho ba ba testweng ke dinare. So far go simola ka Saturday ra amogetse dipego di le 4 tse go supang gore dinare di pose a threat to matshelo a batho le gona Maabane maphakela before this one no gona le neng e begilo ya motho neng le ena a lotswe ke nare mme a kgona go halola go betse go ka dikgobalo tse di potana mme re santse re a bona ba bongaka. Setšhaba se gakololwa go tswelela se le pudimatseba ka dinako tsotlhe go itshireletsa mo diphologolong tse di borai. A re tswele re itlhokomele re ileng tlhokometse pele a rona a re avoideng go tsamaya mo sekgweng a re tsamaeng mo ditseleng tse di bonagalang a re buisanye le ba lephata la diphologolo kana ba sepodisi
ka nako tsotlhe ga le kgonne go bona kana go ipeletsa gore phologolo e bo ra ikatse le ntseng jalo. Letsholo la go senka dinare le simolotswa ka mathatso a beke e hitileng morago ga gore di bonwe mo lehelong la Flower Town mo KwaZungula. Ke a leboga Eole, BTV News, KwaZungula. Mopalamento wa kgaolo ya 30 East Tlhabologo Furniture o re faleditse banni ba motse wa Senyawe gore o dira ka natla go netefatsa gore matshwenyego a kgaolo eo a rediwa ebile o kopile banni go thusana le puso go tlhabolola matshelo a bone. O tlhalosetse se mo bokopanong jwa kgotla jo bo neng bo tshwaretswe kwa motseng wa Senyawe ka la Motlhano. A re utlwa ke Dibonyele Kalake. Fa rabaselelo sa banni ba motse wa Senyawe sa letlhoko la bonno jwa badiri ba puso, Re Furniture o gwethile botsadi go rotloetsa bana ba bone go aga matlo ba bo ba hirisetsa puso e le tsela nngwe ya go itirela letseno la madi ga mmogo le go thusana le puso. Puso e sa re e tsere tshwetso gore a re kopeng bana ba rona le lona ba na le bokgoni re age manto re rentisetse puso kana go mo ke it's a business opportunity agere gore yana bodiredi ga gona le thaelo ya bodiredi mo motseng ya bonno kana mantu mo motseng mme le agile mantu puso e be e gona go hira mo go lona le ka nna le letseno agere. Banni ba motse o ba kopile puso go ba tlhabololela sekolo sa tiro ya diatla sa CITF le go oketsa dithuto ka mo nakong eno ba kaya fa sena le thuto e le nngwe fela ya kago. Mme dikgosi tse re di kopang go na le mongame ke tse di akaretsang carpentry, electrical, plumbing, painting, tiling and estimating, tendering. Mo godimo ga mo banni ba motse o ba kopile mo palamente go isa kgang ya letlhoko la bomang ga bagodi le ba bangwe kwa parlamenteng go ba senkela tharabololo. Immigration laws di silwe ke nako re na le botsadi yo le gore sa le botsene mo lehatsheng le la Botswana ba taela ba kanyalo ba bangwe ba taela ka nne le gompieno yana ga bana le dipampiri. Ra go mekamekana le yone kganye ka July gore re bankanye melao gore batsadi ba rona bone ba ka kwana thata along the border ba kgone gore ba direle bo man le bana. Motse wa Senyawe o akgoletse dipalo tse di kwa tlase tsa borukhutlhi. Ke Dibonyele Kalake, BTV News, Senyawe. Ha re tswa dikgantse bangwe ke tseba re tlhoeditse go somarela mahelo a ditso ga mmogo le ngwao ya bone ka go tsenya mahelo ga mmogo le masalela a didirisiwa tsa ditso mo tirisong go itsa gore di nyelele. Tona lephata la dikgaolo le tsa ngwao ke Tlhalefile Motshegwa yo neng a bula semmuso moletlo wa go ipelela letlhafula kwa Kanye o gateletse ha go somarela ngwao go thusa banana go nna le se ba ka ikang ka sone mo isagong. A re utlwa ke Sogofetse Makwinja. Tona Motshegwa a re setšhaba se tshwanetse sa tlotla sa ba sa rotloetsa meletlo ya go ipelela sepe fela se sa amanang le ngwao ya Setswana. O kopile batsadi go rotloetsa banana go tswalela badigwaga kwa pele mo ditirong di tshwana le ka jaana go ka ba thusa go lemoga boleng jwa ditso, go ka ba etela diphatla tsa mebereko ga mmogo le go nonosa dikgwebo segolobogolo tse di ikaegileng ka temothuo. Re laetse gore merahi le metse yotlhe jaanong ba tseye ka thwagalo dikgang tsa ngwao mme mekete e leng gore ba na le go ikaelela go e dira ba e romele ko lephateng lone la Local Government and Traditional Affairs gore jaanong re nne le thulaganyo ya gore re na le mekete ya ngwao e le kae ra go ithusa kana re ema nokeng ka tsela e ntseng jang ka gore maikelo magolo ke go tsosolosa le go rotloetsa yone ngwao gore ya name re rute ba ba ntseng ba hathoga re le Batswana re ikitse gore re tswa ko kae re bomang. Ditso tse go tlhalosiwa fa di ka thusa setšhaba go nna le seriti le go thusa go busetsa bana mo tseleng ka go bantsha mo mebileng le mo mahelong a ba yang matshelo a bone mo kotsing. Ke tsamaile thata mo motseng wa me ke bona matlotlo ke bona ditsatlholego ke bona ngwao ya mogae mme gompieno ke ne ka tsena ga dihalaneng tse tsa gaetshotse ka ditlhala di le mo seemong se e leng gore se ne sa nkutlwisa botlhoko tota mme le
lehelo le leng gore le tshwere polelo e tileng ya morahi wa bangwaketse e tshwere ngwao ya morahi wa bangwaketse mme ke ne ka tswa ka mogopolo wa gore ke ire letlhafula de emang ka dinao lo boneng bana ba gompieno ra ba thaba jaaka bokwa re tsenyeditse 1.4 jana re tshogile ba tla re kgamana dile ke ba jaanong nonolo lo boeleng ko gore bana ba emerakeng ba rute ngwao ya rona ya sengwaketse gore ngwana o na a nna ko morakeng a dira tiro ya Setswana a disa ofisi ya mopalamente e itlama gore ke yone tla le go kaganyang le khuduthamaga le goromente gore dio tsa rona e nne re lelehela re seka ra nna le dikgopi mo go se re se dirang go atle go buiwe gote ha le ngata ha le tshwaragane molaetsa le nna le boleng le nna boketenyana gore le kgone se le se ipeileng pele tona o kopile bangwaketse go tsweledisa ba ba godisa moletlo o wa Letlhafula gore ne tiro ya ngwaga le ngwaga ka jana ditiro di tshwana le tse di rotloetsa mowa wa kutlwano kagiso tlotlo le kemonokeng ya setšhaba ke se go fetse Makwinja BTV News kanye mongwe wa baitsanape ba botsogo mono gae go tswa kwa Princess Marina Dr. Kabelo Gauthusi a re go botlhokwa gore lehantshe leno le bolotsa letsholo la go tsibosa setšhaba ka di-fibroids tse di ipopang mo popelong ya bomme gore di tsibogelwe ke ba botsogo nako e sa le teng o buile fa dikgwethe tsa mohutao e le dingwe tsa tse di amang phokotsego ya tsholo mo go bomme ba lehantshe leno Dr. Gauthusi o ile se kwa tshimodisong ya mokgatlho wa Fibroid Society Botswana mono ga Borone a re utlwe ke letletso semola kae ka pego go ya ka dipatlisiso tsa University ya Michigan ka ngwaga wa 2020 bomme ba letswelentsho ba tshabelwa ke go tswa dikgwethe kgotsa fibroids mo popelong mme go nne botlhoko ka jana di le mogwa di setse di keketse seemo seo se mo nakong ya gompieno go sa itseweng gore se bakiwa keng se tla ka ditlhabi tse di tseneletseng ka nako ya setswalo go tshologa madi a mantsi dikai tsa go tlhaelwa ke madi mo mmeleng sengwe se se amang tsholo malwapa kgonagalo ya go gapa matshelo Infertility on its own is a very big topic, but we find fibroids playing a role in seemo sa go tlhoka go tshola se bophara mme ebile ke rata ke supe gore go na le kgonego ya gore motho o ka tshola a na le fibroids mme jaanong kgang e nna gore motho wa go nna jalo o ya go rarela botlhoko jo bo fetang selekanyo ka jaana go tla bo go thakantse le dikai tsa boimana le tsa di-fibroids. Now you are pregnant on top. The pressure symptoms that I was talking about. Because now the baby is also there, it's pressing on you. Okay. So that means more pressure symptoms, more constipation, means more pain. morago ga go rarela manokonoko a seemo sa fibroids a le dingwaga tse di 22 mme Teresa Aman a simolola mokgatlho wa Fibroid Society Botswana ka ngwaga 2024 go tsibosa setšhaba ka diemo tsa bomme ba ba amilweng ke bokwa jo. At the time of my operation, the biggest fibroid had grown to 20 centimeters. Ka nako ya fa ke dira loaro la go ntsha di-fibroids di ne di setse di godile nngwe ya tsone e le botona jwa boimana jwa kgwedi tse thataro seemo sa di-fibroids ga se motlhofo ka jaana se tlhoka madi a mantsi go bona tharabololo. A very difficult experience, not only physically but also emotionally and financially. I'll be working and all of a sudden there's this heavy bleeding, so I had to tell all the superiors that this is actually a problem. So before I start any meeting, I told them if I get up... Seemo se ga se bonolo ka jaana nako tse dintsi batho ba akanyetsa gore o tswa madi ka gore ga o itlhokomele kgotsa o sentse boimana. It is wonderful. So for some of us, it's a bit embarrassing to talk about these issues. The painful thing is the myth and the stigma around that. You know that bleeding, they will start telling you that maybe you've aborted.
Some will say you're not smart enough to know your period days. So it's such a painful thing. Mokgatlho wa Fibroid Society Botswana o kopile gore puso e nne le seabe mo maikaelelong a bone a go simolola dipatlisiso tse di tseneletseng tsa seemo sa di-fibroids mo bommeng ba lefatshe leno. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re tlholemetsa matsa sele me ko America President Donald Trump o ntshitse taelo ya gore go okediwe lekgetho ka 100% mo dibaesekopong tse di dirwang kwa ntle ga lefatshe la America. A tlhalosa gore mogamo wa dibaesekopo kwa America o ka tloga wa nyelela ka ntlha ya maiteko a magatse a sele go ngoka batlhami ba dibaesekopo ba America. Trump o laetse lephata la dikgwebo gore le duedisa dibaesekopo tsotlhe tse di dirwang kwa magatsheng a sele tse ba di rekisediwang. Se se diragala morago ga gore lefatshe la China le fokotse palo ya dibaesekopo tse le di rekang kwa America mo kgweding e fetileng. Ke di ba khutlo gona ha motho a gaetso a magala sethike ya gago ka tsa metshameko. Bana ba tshipa ba tsaya mmila o le mongwe mme ba kgaogangwe hela ke diratsa gae a ke go leboga kgaitsedi a ke ona Rabantengala ka tšhane go bo re neetse dikgang tsa Setswana tsa nako eno ka maatlametlo yo ha ke sethike a ga kwa ke go tlisetse tselo dikgang tsa metshameko mme re di rulagantse jaana mo motshameko wa leki ya FNB Premiership o neng o le mašetla ditlhopha tsa BDF 11 le Morupule Wanderers di ngangane ka maleka a dinno tse pedi setlhopha kwa lebalela la Gaborone United mo tsatsing la maabane. Rone Kwarare le Oratile Taunyane ba noseditse setlhopha sa BDF 11 fa Tsholofelo Specs le Bonantetso ba ne ba arabela Morupule Wanderers. Mme mo motshamekong o bongwe wa leki yo wena o tshamekela kwa Lebatse Sport Complex setlhopha sa Soa Flamingos se fentse sa Security Systems ka dinno tse pedi go lefela. A jaanong re bone matlhasedi mogareng ga matshameko wa BDF 11 le Morupule Wanderers. En Insenya wa go romela kgwele Banele, brilliant header. Likewise a brilliant start for BDF 11. Kgale ba ba togela tshalo Tsholofelo Spixman o romela kgwele, brilliant. KG Matlo ba utlwefela ka bosimo wa letloa patla thuso romela ko pelo bona taboga tshalo ya ga Thetso, bona Thetso za seo ba ntsha jalo Taunyane aba mo gagola. I'm not happy. I'm honestly not happy. We had the game mo matsogong a rona first half, the whole first half. And then we decided to be casual on the second 15 minutes at the second half. We could see gore never struggle gare hudugela on their half. But we decided to now start playing again, berenale those casual, useless passes. It's very diagonal and di re bola ka gore di khatwa gono the second goal. E khatile gono. But anyway, Hasor you crucify them. I think these are players they got carried away and a good performance from the boys, especially after going behind early. They scored early from the set piece, which was a disappointment. Looking at the fact that we have been given it a lot of time training this during the course of the week, and then the first corner kick we continued from it. It was disappointing. But at half time we gave it rather a challenging at half time. We were to wake them up. Of course, before I go to that moment of brilliance there from Tsholofelo Speaks in the free kick, beautiful one from training there, and then at the recess there. We had to give them a challenge, like I said before. We had to talk to them and wake them up, and I'm happy they came back, changed the side completely. We changed completely. Me re tswa go motsa kgole dina re tsena ba go tsama belo Lazarus To ke ene mampodi wa kgaisano ya lebelo la Dako Gaborone le le tshwaretse mono Gaborone mo tsatsing la maabane. To o editse lobelo le o mona konya di ura tse pedi metsotso ile le 15 go ikgapela 25,000 pula go motso se fako hona le ko
to ga mmogo le motabogi wa monogae go dira one Ntomphe ba ne ba ithaola mo segopelobelo le sena go simolola ba lepale mo dikilomitareng tsa nthe tsa 21 fela mofenyi yo wa kgaisano a Kazungula Bridge Marathon ya monongwaga o na supa fa a nyorotse phenyo ya kgaisano e nngwe gape a tlogela Ntomphe ko morago go feta a fetsa a le nosi mo diureng tse 2 le metsotso e le 15 go ikgapela 25,000 pula. Mme Mabobedi a gapilwe ke go dira one Ntomphe mo nakong ya diura tse 2 le metsotso e le 11 fa thata one ke la pele a feditse mo maemong a boraro ka nako ya diura tse 2 le metsotso e le 27. The race was good. It was a nice course, but I thank God. E ne lobelo le kgatisang ebile ke tabogile jaaka ke ne ke bata seemo sa bosa le sone se ne se leta gore re ka taboga ke itumeletse nako e ke kgonne go e dira ka gore e ga e sa e ke e dirileng mo lebelo la bofelo ke le taboga. Everything was good. I'm very happy for the time today because in Kasangula I won by 2:17, but today is 2:15, so I'm very happy. The race was good. Started very well. Ke simolotse ka lebelo le go godimo ka gore ke ne ke batla go bona gore ke ta fella fa kae segolo jang ka ke ne ke na le lobaka ke sa taboge ntateng ya kgobalo. I just wanted to test my body how far it can go. Lebelo ne le se ame thata cause ne ke setse ke ipakantse tota ne ke irile speed gape ke ithutse ka gore ke le ka tswale batho ba 21 gore ke kgone gore ke phike. Letlhakore la bomme le fentswe ke Rolex Jele Mokhogo a latelwa ke Rosina Kibueno mo go a bobedi fa boikhutso baka a feditse mo go a boraro. The race was good, but it's go ne go le tsididi mme fela ke itumeletse gore ke kgonne go lefetsa ntse go ne go na le dikgwetho. For today because I am the winner. It was very tough because if you are running with the fa le taboga le kopakopane ga o itse gore ke o fe o tabogang kgathano le ene mme fela lobelo le ne le siame le seemo sa bosa se ne se leta. The weather was very nice. We liked it. We hope for the best even next year. Visaja Matthews ke mofenyi wa 21 kilometers wa borre fa maitumelo motswa kgosi ene a fentse lobelo le mo letlhakore la bomme. Lebelo le lengwe la 10 kilometers le gapilwe ke Sylvester Koko ka go borre fa go fone bathoeng a dule ka tseditsididi mo letlhakore la bomme. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Me re ntse re le mo tsa Diaco Marathon tona wa banana le bong le sego Chombo wa kgoletse ba rulaganya ba kgaisano eo go tshegetsa kgaisano e atlegileng a re seo se supa bokgodi jwa lefatshe leno jaaka le maikelelo a go tshegetsa dikgaisano tsa maemo a kwa godimo. Kgaisano eo ya Diaco ke engwe ya se ditona tsa mabelo a malele monogae ebile e godile fela thata. Kgaisano ya gompieno e neng le ya bolesome le bobedi e neng okile batabogi ba feta dikete di le lesome le bongwe. Now Botswana has earned its name on the global athletics stage, and we're proud, very excited that next year in May 2026 we will host the World Athletics Relays here in Gaborone, and this is a landmark market for our sporting history, and events like the Diaco Marathon. Botswana se tsa itiretse leina lefatshe ka bophara mo mererong ya mabelo re ipela ka seo jaaka ta re ngwaga o tama re bo re tshegetse dikgaisano tsa di-world relay. Dikgaisano di tshwana le tsa Diaco di thusa gore ke sa lefatshe la rona. Mabelo a Diaco gape a na le seabe se segolo go gokaganya bagwebi le baji bareki ba dikgwebo tse ditona le tse dipotana. SME sectors, especially ones led by young women whom I dearly love. This event has proven to energize our economy with over 700 individuals who have worked behind the scenes to make today seamless. And let me take this time to say thank you to every single person who has spent a sleepless night to ensure that this place looks as beautiful as it looks. Motsana we se tharapala modisa ga kwele galalwa tsa nako ya bongwe mo Botswana Connect e le tsa metshameko di wela ka tsela e ntseng jalo se se raya jalo gore nna lo yana re tla be re kgaogana mme ona ra bantheng kala ka tshane go tla ba emesente go tseeletsa le karolwana ya Botswana Connect a ba e tswalela ha nako ya bobedi ya tumela bona ka nya gompieno ke le mo ke be ke le mo ge morwa re Tshepiso Sekolo yo ena na re na di khantse ka puo ya diatla go tswa go nna la ka moso letsatsi ke le lengwe.
re le puso re dumela gore nako itsile ya gore re tsosolose mohamo wa thuo ya bontsheng ke mohamo e leng gore o bogadi bogauhi ke mohamo re dumelang gore re latsela Botswana ha go tla go tsena mo twantshong matlhoko a leruo re dirile bontle thata mo gone mme re dumela gore it's an industry that we can tap from. It's an industry leng gore e na le so much potential ya no kana ha re leng teng modumo ha ke gona e leng gore go ruile bone bo mphe ba e leng gore re ka tsaya maemo go bone ra thuba ra khona gore re bo re feedlot re bo re khona gore re rekise nama ya teng kontle se mo se re tlong go se atumela thata ke gone go lebella gore the whole value chain ya thuo bontšhwe re ra ya tumela ka kanyo e leng teng ile gore santse re lebeletse ke gone go bona gore khotsa gone go ntseng go tumile re itseela gore ke matlhabelo a bo mantšhwe a leng gore gampe go ntse a dira se sele re bona gore ra tokahatsa yang ebile ra godisa jang gore e nne bontlha bongwe ebile hela jwa Botswana Meat Commission kana BMC is about meat and meat products. It's not particularly about beef. So this is an industry that we want to take on board within the bigger BMC structure gore re bona gore e simolola go na le dipoelo. This is an industry e leng gore banana ba ka kgona go tsena en mass mo